Hai menaza ting choma I zai hai menaza klum mai kana ke zing kai ting kum chana zang kai zem dai dam mai ting chwa ge derin sa aulia ga radling North East State Manipur Imphal ge angkim go nam kya spai arambai tengol mene tetibekna ke zis na mai ge anui naga mpegu Maruti Suzuki Brezza kargari ga tetiblam ge angkim go nam kya spai arambai tengol mene saze tige anui naga mpegu Maruti Suzuki Brezza kargari ga tetbige angkim go nam kya spai arambai tengol ma kazau maglei ze achedlei zan angkim go nam kya spai arambai tengol mene Manipur Imphal ge tetibekna ke zis na ge anui naga mpegu Maruti Suzuki Brezza kargari hagate tibzen znai khana ke zikreuses kui hama mai ge Manipur Imphal nagaram gene ngaudau kakadai dele je achedle zaichi gari ge number plate bam bezedu lutoni je nkimgu nam ke spai arambai tengol mugu happy pai khailu je ngaudau le je kachele Zane Congress Party में बहु बैंक account freeze तिन सौनी ब्लम गिने nationwide protest तिवज़े Nagaland गेदु Nagaland Congressman ज़नाई कना क्यों जिक्र जिस कोई हमामाई गे Dimapur Income Tax Office गु ताकि हलागे पनी कोने मगजिंग ज़े protest तिवले ज़े कचुदले Zane Nagaland Congress ग President S Supong Merin ज़मीर ने साज़े protest तिवहीगे मान सापो मुसोगे India राम गे वांग दायरबे लोक सभा election वांग हना दिब्जी गिने Congress में ज़ने India block में Tatebe ngauluze Indiramgu Prime Minister Narendra Modi zanapgo government ning reuze hindi delay zakacheli zane Congress me go main bank account freeze tin sauni bze tatibari maige income tax department mena crol haina za kreu kize dimanteuze tin sauni leize achedele zane Nagaland go NPCC president ne saza wangdarbe Indiram ge election gdibe Lok Sabha election ge Nagaland ge congressman tarahange candidate duk langu delay Zakatedley. Zane Northeastern State of Arunachal Pradesh benai Sikkim ge namai kna keuzi ingkai damai gene wangdara kna keuzi ingkai zakachum nalunge kabun keunki sangjang keuguli zakachudli Zane Northeast State Sikkim Arunachal Pradesh Assam Meghalaya zane Nagaland ge tingru inchi sangja ruiguli zache zane Sikkim Arunachal Pradesh Assam Meghalaya zane Nagaland ge kabun du keunki sangjang keuguli za man tingra hange rang togai dle chonai kna keuzi ingkai ziket gene wangdara back na keuzing kaizek na nalungge zane na mailut ge tingru inchi sangja tingru bigene hamei mebe hadui naibe zane mama teukan siabdu pedawdi le zakachudli Zane Northeast State Assam Guwahati ge tetiben takmai ge Special Task Force STF spy mene teuze khamne bem road drugs zomem puimi mina hangna zen nimdele ja achedele Zane pnuine railway gate number 3 Takobari road ge operation teudele zai chigene teuze khamne bem ro zome drugs puimi mina hangna zenim zane pnai dagane mobile phone zane kacharang kang zedu changkhrei pere nimpen zane teuze khamne bem ro drugs heroin kachebe 40.5 grams nim petele zakachudle Zane Indiram go center mena Indiram banai Myanmar kade go Ramrai border ge fencing kain drahange kamkyo ga bilam ge Mizoram go chief minister Laldu Homa zane go government ne du lugai lagze opposite ze Indiram go center meze Myanmar banai Indiram kade go Ramrai border ge fencing kai magra hange kyamdele zakachedele Zane Mizoram go chief minister Laldu Homa ne NGO coordination committee NGO CC ge suite me leaders meze aizol ge ne ngau hado Zango kampo bloge saze chuna Indo Myanmar border Ramrai ge fencing kaindra hange kamkyo gaibize mezos meze British mene pese hingde rule policy te pangze Ramrai te pangze zane mizo hazet meze countries kana ge te chamga indra hange ne lei zakachule zane Mizoram go chief minister ne saze go government na tingti luize Myanmar kadai meze free movement regime FMR bam dora hange lunele zedu kachedle Zane Congress leader Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Nyaya Yatra te benznai kana kyuzi krezes kui hmamai ge Uttar Pradesh gene ten doka kadai dile zakache dile kagne tingti ge sam sakan siablam gene BJP leader ne pepere ge kes kai gai beize District and Session Court of MP MLA Court Uttar Pradesh Sultanpur Haturam biki ge inkyawang ze sam kakra hange changdi ze namai kana kyuzi inkai dammai ge Congress leader Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Nyaya Yatra te bize te un saudai gule
le zaka chudli zane Congress leader Rahul Gandhi turam bikige nkyawang rahangge changdije Bharat Jodo Nyaya Yatra tebe namai kana kyu jing kai dam mai ge tun saura hangge changbaza tati betting kum changna za kreuze de set kumge Bengaluru ge conference bambige Indiaram go Union Home Minister Amit Shah je ngiza sakan siablam ge ne le zaka chudli za aipo lam ge ne pere ge BJP District Vice President Vijay Misra ne case kai le zaka chudli Zane Bangladesh kedai gena Indiaram kedai ge Bangladeshi meramet beite wang me penigo visa tele rahangge Bangladesh High Commission mene Assam Silchar ge mati magze visa katle bam center let kule zakachudli Zane Gaza ge Israel banai Hamas pai me kage reite chu begene chu zen zanai kana ke zi kreuses kui hama maria ka chang bege Gaza ge Israel manai Hamas pai me kage reite begene Palestinian me mina chang kai jes kui musona chaing ki dele ze territories health ministry nen zanai kana ke zi kreuses kui hama mai ge sali za Israel pai mene Hamas pai me ze reite blam ge Israel ke go Prime Minister Benjamin Netanyahu ne sa ze reize ngamlu makta ne ten so magule ze chedele Zaimati magze Israel spy mena Hamas spy mramze reite der hange Sultan town of Rafah Egyptian go border haram rai me tadai gule zakachedle zene Gaza ge Israel spy mena Hamas spy mramze reite ze kangi bigene mina 2.3 million Gaza ge pnuiki nga zelale zakachedle zene Gaza ge Israel mena Hamas spy mze reite bigene Palestinian me zemana chai kanki broge hana poine banai pui mine chai kanki le zakachedle zene Gaza ge Israel Hamas pai mze reite je strike begine haki ba ke je zana ka cham begine zemana chai di me Palestinian magu ka chai pum je du ki je bam ra hange du numre le zaka chedle zana chuna Palestinian me zana ka hazambes du mina chang rek sruk je squeeze ki mena la le zaka chedle Zane North East State Manipur Poklong ke Hulo Baptist Church ge tetiba kana ke zi kreuze srugene kreuze de sadlonge Zime Baptist Association me bogu lo pak chumbe Third Women Conference kanduibe bamle zakacheli Zane kandui bige team sampuize Kingdom Women ne teitateli zakacheli Rasam ibesalyaga me relang ge Reverend Dr. NH Adui General Secretary ZBCC NEI Zane pakna ge Sri Jiramaya Pame Assistant Professor Delhi University Pakchumge Reverend Dr. Izung Neme Director Gospel of Grace Ministry Dimapur Pamadaibge Mrs. Alemla Mozur Women Secretary Abam Zene Pamangye Bige Mrs. Lekwang Ile Pame former Women Secretary ZBA ne changai dele Zene sang Bay Chief Guest Sangze Dr. Reverend Sanghing Lak Neme Executive Secretary ZBA Zene Hengye Tebe sang Guest of Honor Ze Reverend Dr. Haisi Wang Neme Pastor Tosham Part 1 Baptist Church ne changai dele Zakachu dele Za Conference kandui bige mina hasang me changke je haina je sro wong changle je ka chedre jene choir competition ge church raki himre benate gai jene jigere lang be first ge njuko women society pakana bige new tosem women society jene pakachum bige dege women society mene ngaudle je ka chedle jene rang ya gane kandui bije ine je te mi je te ludle je ka chedle ai gene na mai kana ke jing kai ting kum chana jang kai je madai damai ting chua ge de rein sa pau baza loi gai dele pi gai zain king gai nim le ne je to dele Bring the love